Apo nato na si Mayor Salvador Escalante Jr., ang Secretary General sang UNEG. Mayor, may gabi. Yes, Sir Marlon, may gabi kag may gabi sa atong tagapalamat sa tubong adlaw. Salamat gid no. Sunod nga semana bulan sa Disyembre na kag magasunod naman ang 2024. Isa sa ginahambalan gid subong ti kung sino bala ang ngayan nga makatandem ni Governor Lacson sa 2025 nga eleksyon. Nagligad ang report nga ang UNEG may 3 ka ginapilian. Now, naglipas ang pila ka adlaw since nga naglupok ini nga balita, ano nang latest sa ni Mayor? Actually, Marlon, tatlo gyapon. Tatlo gyapon. Okay. We have actually wala pa man din. We will be presenting ini na tatlo sa December na mo na General Assembly. After sila, we will know. Okay. Ang tawag nga ideal setup no sa pagtandem sang governor kag vice governor kati sa dupa kung isipon ta pila ka eleksyon na kung ang governor halin sa norte dapat ang vice halin sa sur. Subong ang ginapangita na lang amo ang sa sur nga vice governor. Yes, correct. That's true. Not necessarily sa sur, no? Not necessarily, but a vice governor that can work with the governor and at the same time can represent Vice Governor Jeffrey. Okay. Siya ang Vice Governor, so he will be relinquishing his post to somebody else na makatandem gihapon kay Governor Bong just like the way Vice Governor Jeffrey is doing right now with the governor, no? Ila tandem. So, whoever the person will be, should be malapit kay Vice Governor and at the same time can work with the Governor. Okay. Klaroon ko lang, Mayor, inang ginasiling nga 3 ka ginapilian sang UNEG kag mga incumbent public officials. Ano ang mga posisyon siya naman? Dapat congressman, mayor, provincial board member lang? Wala na madala, Mayor, ang konsihal sa dapat pilian? Atong inambal mo na 3, all of the above. So, pwede gali konsihal man? Pwede, I mean, wala man nag-limit, no? Actually, ang inahambal namon na there were 3 names na naglutaw, nakuha. That was during the time, mga 2 weeks before sa barangay election, naging istoryahan namon ni Governor, ni Vice Governor Jeffrey, Congressman Terdy, and me. And apat kami actually, Board Member Joven Alonso was also there. So muna nangalan ang nag-crop up ang 3 ngalan. Na-mention mong all of the above, nga 3, nga una ko na-mention, the kongresista, mayor, or provincial board member. Dirita matutong 3. Grabe mo memory. Sige, at least mapili tadi kung sinwa, no? Anyway, sige, wala tong tani, Mayor. May date na kamo kung saan this December, yung sa assembly? Yes, the first week of December actually. First week of December. Okay. Yeah. UNEG ni siya o kung dala dari ang Love Negros? This is a UNEG assembly. UNEG assembly niya. Okay. Sige. The Christmas party at the same time. But usually the governor or Mayor Albi is the one who calls for a general assembly. Sang all officials, no? Usually mo na sila nakatawag. But this one is called by our party president, Vice Governor Jeffrey Ferrer, and our party chairman, Congressman Terdy Naragal. Sila ni nag-set ng date and time sang venue. Okay. Ang first week o galing Mayor sa December, kita ko niyo, walang kadlaw ho? December 1 or December 2? At yun, ako, para masabat na mo, December 9 ako yung meeting naman. Okay. So, sa second week siya. Sabado. Second week siya. Hindi lang ko makaset pa sang date, asang time, asang place rather. Okay, venue. Kaya hindi na finalize pa. Sige. Mayor Salvador Escalante, sir. Salamat gid kag advance Merry Christmas. Thank you man, Dr. Marlon. Thank you, Dr. Marlon. Salamat kid. Sa tanan na yung gabi kag advance Happy Christmas. Okay. Thank you. Action Firing Line.